Kulipi baro ki viewers bapage ya ke channel bijonga agni ke video ngan hikai bat ngan pinipi kumno bapin kamai la kumno sanspa adu $1,000 na uni u mining apps te page bhai kini ke video nandu ko basdang adu banakut bapin tip kumno bapin mining la ne bapin kai ni apps bat pin sayo ya upton coin lani airdrops ban pila ru ban convert show dollar ban na dollar pila ban convert lani pan kelasha ka pisa India lani Indian rupees te matangan pinino ipi no pinakayo ni uzen coin mining apps te ban download lani ban lekayo ni pila ban klik nombor ka link ka bang labo description box ke jonga karena kerpat ye ginu ki viewers ki bape ya ke video so ban join namar ba ban kai gani kadai free dan kam ban loot ane ban KIWEI dei kadon kam tang ka por jongki lagam no shipho kat san minit penut por managasi kenamo pinla ban pendep ya ka mining lane kita skiba don hauni mining apps te direct klik yuni u zen coin adin bapila klik na link bangalabu apa description box company fee kumni te adin bapila ayu i kumni you can try to play for airdrops atau follow X join community start chat te pihak ban play yang tu betul play for airdrops te hangne company fee ki number jong ki bru ki bla join you ni u zen coin ki don adu new crore te sobha ma phiru lada phila page ni video join no nang ma phin la ban kamai la ne ba phin pendek bun gitas ban kumjuru ban mining nang ma phin yo you airdrop ubahe la ne phin yo shibun airdrop na ka banta ban convert dollar klik ne ba tho play for airdrop ikan lami phishing ne ka page tinga ngala pendan kam la ne ngala de mining la kuno la shitayo tam e tinga la yo kani ka coin te phi bade hadin be phila klik nomor ka link ka bangala bu phin sayo free coin hadin phila yo free coin pya bantam untuk tam da gini ki simpre ki jong phi phin yo pe ki coin yo phin ikan nang tiwang tema te subha bantam kum tu hadin ba la lut hangni phin yo i hangni ba tho battery hangni ane recharge into coin kin load hadin kata kan recharge into suki but kasyongot kum ga jing pendon kam jungi bangin mining ane bangin yo profit per hour pi te hejrong du ni profit per hour kat badang bun profit per hour kini ki coin mining haneru kin dang kloi ban upgrade ma ban le ya kata pidon kam ban shoot up kum tu but pinyu i hangni batong ne tap tikamut shoot up ya kan ya screen mobile jong phi ata pinyu i biang tu next option pinyu i tu main tiklik tu betok main pinyu i te ki kat ma lightly kita budan dang jingkli te pihak ban pendep kita lightly ki kat te we lada phila ban pinyu i kita ki kat pinyu san crore pinyu san lak jingsha te ban tip ya kita ki kan hang te fidan kam ban site chnang ni ya ban site nang te pi yang tu pi site ko win na bring gini te wanam ku slai lada phila join nang ne subha ban join ya telegram group telegram chat ke jonga te knang bangan la ban share ndang la yo ya kita ki kan ma te wanam ku slai sisini fidan kam ban complete ya kini kita sang daily combo pendap ikte dengan peni pi kumno pe hangne gidan holy and to tools isong kat kum kitan ibu ma te ban jet nang ne
Page mata kasi kede great most of Mecca. Page great most of Mecca. Page tu page ni. Mau klik ni betul great most of Mecca. Go ahead. Yang tu ngayo page. The first cut is assembled just a little bit left. This artily yang tu ngadon mentip. The mentip tu artily head massage but green agit. Then click to tools into head massage and scroll down and pick dan kini massage second cut ayo nangta next pada pick dengan gems di pihak ban lek untuk nang bopin jo ma green agit itu ayo pick tu seklim mo hadin bopila dep tu seklim hangne ban klim hangne kadai bopin ban klim ada pikir mengenai badan ship holak dan kam santeli style de dan kam ban klim ini su direct bet yang betul klim pelayo de san la coin klik itu di ayo mah kemud la de petik hang kemud petik coin la de yo sila ada pipik mentah adon petik menai don iwi perang mentah iwi alai coin hang tu nangta next new in friends dan kamu ban invite di friends ki jongpi nangta use your referral link jonga ni jongpi ru kumju nangta hangni pada on hangni gede bakung san ha batin pendek ikini kita sangne beto on tilada pila pendek ikini kita spa pin yo free coin mo level jongpi ru kan kiu kan bagi coin kinang bon hangni ngat peni fi daily reward banukong kan ni daily reward pihak ban le itu PT nadu kasing banukong pihak ban claim hangni claim betul betul claim day 2 day 3 day ban miss batang cisiru nada primis kan ni kemud pin hak sedang bang nadu day 1 di kemud pin yo duna bagi coin pe ngaruk ngala de miss ajing sang ngala de ar cita yo stiu kan de tang ada yo tang day 4 hak ban claim no so man kasing hadin mo pila pliu ni ka ban klim itu mo man kasing cisin mo pila de klim pinam la su ban klim haga ju kasing up next day ta daily share pihak ban share kan niru sule tang kum tu na tas klik beng tu klik ing tu betul klim se klim no ta daily airdrop check in kan ni pada pidon kamban siu yo utun coin jongpi te din ba pila siu utun coin te bisa la ban claim yo tu mo te mdon kamban le yo tu le nama ban yo utun coin yo pidon kamban don san riu dollar tengah jing sang ngan sale kambangan sapni yo pila da pikwa ma sa comments te frozen coin kini bar khoj beto start subhaban su klik kum tu sabak no saat sipang la mi ang beto klim seklim domi melele mo pekum kini ki YouTube video yang tu ki YouTube video pada idan kiba pihak ban tip ki code idan pada ki bom dan kamban reset code hang ni melele mo ikidan pada ki video kiba haban reset code pe ban pe ni ki video adu basdang adu ban code nang ba pinyo ya te supli kum tu kala mi te claim tambah pihak ban pli arsin license mo ya kan ni ka YouTube video nang bakan mi hangte nam bajar ngam claim te claim no kemut pila yo tu arlak coin tu ya kan ni ko kucu he persang ban pe kemudian te la mi segan ni wiru ngan persang ban pe kemudian dengan sebab no itu claim ni kan ngalai salah coin
kum tu pihak balik Malagasy bepin upgrade ya kini ki coin bijong pi kum curu kini pe boost and coin indik kini ru pi don kam tun coin mili re kini ru mili sup mule tangkum tu bang no pe play yo san lak coin betul de Rok fog itu betul kami ini peniru dan kam te dengan sepeni pi te ibadan kam ban deposit tun coin wan num le na ba pihak ban $1 bat sa convert tun coin to le ya kata pada pi don kam ngan sa kaya pi mo ditangkum tu hi ban pendep i kini ki tas ban hang ni pinyu hang tu inzen ta YouTube video pinyu kini ki di YouTube video ko pe wan mangaru ngapat pendep re kini nama ni hak ban tip ya ki code nombor pe ngan pe kum kini ko wi mo pe hang tu kila ban pe lung ba ki comments tung bi bru hatu ki don em ki patro yu code number beton patro code number kila ban pendap mo yang ni imat don do patro code pe itu don do imat te lada pi bak hang itu don kamban code mo tu te ayo be direct dengan pe dia hang tu itu forward employ itu ayo pilih nemo baru di video pinai kiu Hamstead ya coin di jumpi itu itu kini boleh kini imat dan kamban insert ya code number te suple ikini ki video tangka type layo ban claim arlak bitcoin chule untuk mo pe kidon hotu partner pe hangni pe pihak bandon kamban aisna account ya OKX wallet te ban sina account kila ban download yoni apps nang ba link ka bang abu description box nata kum juru things ek neru ban sina account te une pinyo ship holak une pinyo sanlak mo te hadim ba pila dep sina pihak ban connect nangta ngapa dai jing sang la dep connect hatu te mele itu kini kita reward kini jing shaki kini bala claim mo kini ngapa claim te mele lada la ban claim dam la ru mele kini kita untuk betul airdrop ade airdrop tas di kita skin sami hang nemo antara jande ke porban list airdrop kin sami hang ni kita kata ko mut ba ki criteria ki ba pidan kamban pendam ba pinyo yo airdrop kum ki kita ki ba hila le ba ki bom pan le kanang ba pinyo yo airdrop di airdrop udah tokens udah cryptocurrency udah ngila ban convert sha USDT dan dollars but na dollars ngila ban convert sha Indian rupees but bisa transfer learning sha withdraw sapo bank account jungi haka Indian rupees but misal aman say kuntang in haban le gini ki telegram mining apps de Lishuan polok ya jing plut po jung pi ban pe ik video junga akermen ba phiru phin le ya ka ba hatam bat phin yo ban kamai hoi ngin numla ban tip katno kador jong kini ki tokens uzen coin hendring akermen ba ngin yo la kumno san spa do $1 ladangil ala ban kamai ba kini ki coin hapo uni uzen up uzen coin up te phiele ban tap uni barbol ta phiele ru ban main haba main ma pe hang to kini to
ngal apa duk ki level 14 13 kum tu terpek fitit yo fitit ya aba main kumut fitit ya kumune u sein pita basilika ngatit ang tu mo pe klik ang tu go ahead ngad pihak bansiu 3.32 million but ka profit per hour ngayo 2.44k pe nganya ang tu pe kan duna no coin hati no menta kadon 130 kedin bangala jeptin pe 136 te kadba u profit per hour changa pade ula kiu hati thì các bác cũng sẵn này bằng nghìn yo yo airdrop và bun và hệ dan kam ban yo shibun uti profit per hour uni coin yang ni dan kam than lo hawa ni dan kam ban pane uni tang bahadin bang la bun uni ngap ban tip ngap ban main ma ngap ban main gini kikat ba ko tentu i main unu ru mnile re tang bah pe kinu ki ba khambun ki profit per hour main ni ta tentu bang le ngape klik tentu ngago ahead ngap ban siu ne te shubu la da phim don shu ki coin ti phim la ra ban main no pihak ban up swa du ban bun ki coin samai sayo profit per hour long kum ta ti tang kum ta hi ngai ba phila so thu hak we di ban kani ka zen coin mining apps ti la da phang don ai ban kali sum ha ban bu ki comments ki chung pi po description box kana bangan tip ki jing kali ban kum no ngan ka biang phi but ban receive la ne ban claim you airdrop ngan sa batai diang yapi nakapor shakapor stay update but kamtam e ban join ya telegram channel but kunjuru telegram group nang bangana ban ya share ya ki notification hakabya day but kini ki mining apps kamtam e kidang don shibun ba ki mining apps ki bangin sakamai free klam la don kam ban siu sau dang sitang karo di kadadu mta ngala dep ban kamai la kuno di sau santuli ki mining apps ban di nga kamai la kuno ko wi ka apps di ki ka barit tu jong ki tokens ke di chi spa du ar spa dollar but ka kham he ki tokens le nga kamai khambun ni taru kitang katahi ya ka ba mta kubli but lada pidang dei bat mai ha ka video bat channel ke jonga ngan sa upload ha dei bat kini cryptocurrency mining apps so ma ba pinya share like bat subscribe na ka banta ki khubor la ne ki notification ki banang wan na ka por tang kata hi kublei shibon